The Lunghar Baptist Church Women's Society 75th Kagashungwi Platinum Jubilee Program we Kakhanez Miksho we Sunday evening worship service li Razanghai itum psychorally Jishu Christo we mingli ringapa salam salushitalaye itumi Ngazin we Khokharum gazib matang satapai kawai we make up the highlights sami dale Aring Ngazin we choir city la Ishui Mater Church Phungyo Baptist Church choir na Kwimi Babam Lire opening hymn li KL number 184 invocation Mr. Joyson Shaiza Tikan Phungyo Baptist Church scripture reader Chairman Kamasom Kulen Women's Society text na Galatians chapter 5 verses 22 to 26 special numbers Aring yala Phungyo Baptist Church choir we na itumna khangana samphang li shidre kakhaneli Sunday school grade 1 preacher Miss Linda Gazingme TPCI we evangelist topic Mirin Kathar samgaphang we athay closing hymn KL number 236 benediction Chairman Nungbi Kulen Women's Society. Hopok Kawai, itum na Khokharum Lali, 184 hi itum Saigor na Kyagashena, Maninga the Sangam se. Masot la khayala kui khangiya itumri ksa khwa ribra arwing zin ribra itum nawi Kathar church sim khorum simri ribra nari khorum khwai nari masot mi khwai nawi naura itum sai kor razangai re ribra program hiri changda khlai sai koru tungri nawi sok mi tasung milo Kale aji aruya tamri nawi tui mizag da clay nawi tui chungwe da shock mi da rivai tumri krema na mashok sak mila kathog zir sambang da mangla wi kathog zir chungwe da chipem sang milga itumri chho milo nana
Lunghar Baptist Church City Singum Hangsini the Phanga Gachui Sambangang Sakyuwang Rira no in our razang the clay sai corona Kalahiri Ram Hiri lay the clay sai corona Narimasot me the Ning Shida Achi Rira Nitrehi no we saw him mangaina Chotraka and Randra the clay Lungsandaka and Randra the clay program sai ko rehi how ko pogai na achi ra sungda we rano we sok mi we mangana na kichi cha pat khuirga nari chikat laga we rai thum khorum de lekho we ra ting khai siman khai mang sarak karuno ka achi khamayon he na matai mai da mangla chungmai da tang khol ngalai kan sok da Lunghar Baptist Church we na Rivra Chungmei the Nui, Paukba Hashokta. Chungmei the Nui, now Chungmei the Mayasang Runo, Gihi, Itum Saiko Rui, Sayaksani. Rivarang Zinri service of Bokway, Kamong Shomilo, Chingri, Viriena, Hako Bogan Kakubashunda, Itum Nui, Kathar Manglajin, Chipemi, the Sok me Mayakwi gay, the Saikori, Jishu Christo mixing the Sayaksani. Amen. Sehasami khai ocha lening shishi haire. Arava church, local church we shongaina program singa khavai leida khlecha atam ra khui miruno chuitili women's society we shongaina presentation atam khui miruno Jacob Chang khai thili scripture reader chairman Khamasom Khulen women's society na rapa miruno program khangche khale here special number scripture reader na Atam Quick Highway Tilly, special number he Phungyo Baptist Church choir na Sachang Hai Tilly issue preacher Miss Linda Gazing Maina Atam Maron the Quimirano in an English Machilu. Women Society Platinum Jubilee Highway program Kachungal Hauda Matilaka Tam Sasala Church Way on not talk about what Mangala Hauda Aretam he in a Rakang Ningne from now Pingva take Haini Kaja Kumi so now invite this Kachunga Raugada Hitata in a Hankangine issue church accountant It may tell me, Maperang, Kaklas Lakina, Awi Fusali, Kaknanga Sale Haugata, Infali Tang Halaka, Infal way hospital na Chinese na Delhi song refers Haugata, he Delhi Kakhani. Kala Awi Katsachi, Arari Tak the Van Gapai, meaning together, Adam Katsangi Haugata, E. Damapai Salala, what Pum Hinang some Hauga, Pong Hauda. Tigan na machuklaka awika sakti thayauda maya khamiji yarili khwika yarili thelaga yarinal maya hauda awi muhut kapang khawai tigan lirom sang hauda tigan na Mr. Isaac Gachui accountant we muhuti Mr. Miwan Sang kaching maili kapang haidale jena iwanao Miwan Sang na apam shong rangning mirono kathara larigana Tibam Aka Pasok Laka Tamshik Bantum se ha sarum se. Itamikanga cha church return Kapainigija Kachama accountant na Shingida Clay Kathara Bali Chapi record Kika Kika handing and taking Sangrok Kijin Kararia Silataram Katali Augata to what's in a Malemre Ka account Manakang Yichi. Akam Jubilee ko pa ka human ala tam sa ji khoi man yang man la ka itom awi watsen hi ari hirang ning khai iwanao ngon chang ka ching mai na saure siam sang ka ina ka thara la ke na ti pam akha ba sok ke 1 Corinthians chapter 4 verse 2 1 Corinthians chapter 4 verse 2
ฮิกดาอดรมขังเธอปิงว่าอาขวาเวชิดสังกบายปิงงสาพงระชุลักหายเซนเทนส์เนี่ยข้าทาลละป้าวจะรุโนสาขังเธอรุโนลูปากสิงรุโนเจอร์แมนทันขมีรุโนกบีขมีรุโนชิดสังดายาวินชิดสังดากบังสังหายฮีริวานเลชิดสังกบายอาขวานะก็จะวเรียนนะจะหันกบายราวะค่ะวเรียนจะหันกบายอดรมขังเธออาขางสารุนออกทุเรศสังหาวดาอากับอะไรนะวัดกษาหิจงไม่ขาหาวดาอังทอปากตาลิทุมเทเรไทส์มีวงละ Thanksgiving มีละอาระลูปาอันนายไม่ชงละแบงลีสังขังรอกตั้มละสาวก็ตาเฮเวแบง transaction คอมพิวเตอร์ลีโมบายลีตาต้องใช้จัดตั้มละราวก็ตาเฮตาตาคณิตวัดนะสังกสินละตระการละราวก็ตาก็จะทำลีอีวันเอามีวันสังนะไม่อยากมีจะวังละนิ่งเสียอารุยคอรินเวเวรสิบิงลีป้าวจัดพอนะหังให้ตาชิมคนนั่นละที่กันนั่นละเจอร์นั่นละชิดสังกบายวัดรำขังทางสารโนมาแต่ละกันวิรันนะชิดสังกบายวัดรำขังทางขังสารโนเสียสัสมีกชีวเววัดปั๊มวัดมังอารันขมียขยี้ขมียก็สาขว่าอวาวริราอารุยงจิน Women Society เวริงพลักให้นิตรีอังรันอังเยสิงกาดักละตั้มฮิลีเจอร์สวีขมาตายวัดมังอาจิเปียมกิจิเลยเขาเดออวันเอาขมาสักไปเลยใครเวบังอวันเอาขนสินขไปอัตมระเขาเดอฮิเวบังวัดปั๊มวัดสินฮีขอสังมีดเลยจิสินมีดเลยเพราะเขาหนุ่ยครินเคลจิสุดเดอหนุ่ยสักขังเธอฮีใครก็พาบิงละจังไงข้าศึกโลกบิงละจังไงมีก็ไม่มีกินลีตอนลักให้เนียมลักให้อดปั๊มอดมังอาลีก็จะมีละจังไงลาริกบีก็เทยเทียมลักให้มีละจังไงเพราะนั่นครินเลยจะมีบิงลีก็บังคุยให้เนี่ยอาจจะอีทุ่มไว้เจอสวยทำจะตะเคลฮิลีหันจับบุไม่ในทุ่มอีวันเอาก็ภาษาลิกังนั่งก็จะเลยเขาเด้อทำฮีมาไปครับทำฮิลีวัดมังอาฮีสาวคนก็ให้ฮีสาวบากิตะเคลฮีพงจรก็ไปงั้นวิขมายอีวันเอาคลีก็บังสังดาอารุวัดปั๊มยาวบังหัวสังมีเดเลยมีกุมเอาไว้มีกันจะไทยก็ไปจับปีรีคอร์ดเอาไว้บังลีมหัวสังมีสาลละเจ้าสวยขนาดเป็นสิทธิ์สังดาก็บังสังก็ให้ยาวินละมายาดาอารุงจินอาจจะมีสอยถุยละก็เล่นก็สิงหากษาดาหลังจากลักให้อดมังอาสาวพกเข้าไปอดปั๊มรักจังหนึ่งสวดเพราะคนเอาไว้อัตวงส่งไปปังสับจึงรวมสังมีโลภาษาละก็พามีโลมาได้ละกันนิ่งก็เธอสังเราให้นิ่งก็ต้องกุกลุงจีเลยงสักมีโลเจ้าสวยบางท้องจินยารุยนะอดก็สาลีหลังจงไม่ขาดติ้งสาลละอดมังอาริดไม่ขาดสาลละเปรย์เวอเวจินองเราอดมังอาลีละมาจังทุดตานาร์ก็ให้มะนาวก็ให้มังสารุนเจ้าสิวังอันยังอัตมนิ่งกุ้งตกจังละก็อดรำก็ถือมีกี่เจ้าก็ได้เอาวิชิมคุลิละนุยงจอนก็มีจีตาชงมีโลแต่เสียสาตก็พอเนี่ยออกทุยเลยก็สังสงสาทักตั้งแต่สัตว์เลยฮิลีขณะที่เราสิ่งพวกนี้จะวัดบัมละวัดมังอาลังสาวก็ได้ออกทุยเอาละมาได้สังมีโลมาได้ละกันนะมังลากเธอนะขมีทั้งขมายเอาเจนมาจุกตาคราวลิขยาสิเทดาเงินวิขมายปิงลีพนิงมีเทดาวัดสักรมปิงลีนิงทัลลักกันนะบาปตามมีดาวัดสักรมดาอากจังมังไงนะเจ้าสิวัดเส้นวัดมังอามามังอาบาขมายละงสารุโนเอาไว้วางนะเจ้าสิวางละสอกมีเอาไว้วางนะชิมคุยวางละสอกมีสาขวายทำไซก็มาสอกมีสาขวายมีกจีวลีวัดปั๊มวัดมังอาเงยขมีก็สาขวาบริเวณมังอาลีอันเอาเมียระเพราะว่าจิสุคริสต์วิมิงสิงดาเสียหาสาดกปนีเอเมน ข
lật lùi da bằng lan mi khvai Adam khuri shi thau ke kresa da aru Ngazin bivrawi pau khapa khura mi ki che Miss Rinda kasingmei li introduce sa mi ngaya a hi ki chi kha mi kla chilaga impali leidek lei Bingli evangelist akasada singum panga otram ngathira ka haya china akana kala aru hi tangul Baptist Church impali home evangelist salaga an otram ngathidalaya malunimna ka haya china mangla shimanda kleri pha ko khwili ukluning tongding da horsang laga Mirin jigat mi ka shaba china akane a shimma pan nangai jiwangai na ramnau ping kala dedike sping hang khangai ba Hikta mukun kale shinauli shimpan kabai seha sang sangaye. First preference locally mingaye. Local na mukhira raka ayar shok nauruna. Ali legishi asak sada panglan mingaye. Jiye na itumi kiashi kangibu Miss Linda kasingme na hijong ramirino. Laga ari panglan nikita kale hi DS Grace Lunghar shinaulong president ni ming sangaye. Ana Ari Banglan Mishok Gitakle, Madam Gracie, Church we Deaconess 18 years Sakahai, Brave Akane, Ali Banglan Ming Sangai. Kakneali Ari Musinwi, Hawk Fox, Hasami Kahaya, Jason, Shaiza, Deacon Puyo Baptist Church, and Rakwi Mirano. Gagutumali scripture reader, Chairman Kumsom Kulen Women's Society. Aring Zin Bible Bami Gigichi. Kamadeli Aring Zin we benediction Nongbi Kulen Women's Society. Nongbi Kulen Chairman Women's Society. Now sada Lunghar hui projector glass sound system atam gachida khabat khale ji wang chon mi ngai re na chon mi de khale ya jamir peng wi manager April kasingme alila society na ni shi hai ko gachi panglan sada mi ngai Lunghar hui kai gu ne ko tong am sak thai ma lei ma ne Aring Ngazin we Kathar Dibang room say Galatian now could be sung panga Rizam Gada Kanyan Haborgam Gada Tropang room say Kamong Lanak Lakeshi Kamatan Jingri Gahai Jikami Lumashan Gatay Kapao Od Ningadong Bulung Kanim Kala Kalada Kangarin Hikata Shokasaka Hikata Wivang Ayin Mavai Mana Jiju Christian Asaka Hai Bing Chia Mikumo we Kangaja Kamatang Kala Ningajang Saiko Ruji Jitit Haira Mangla na itumni ring saga Ana itumwi Mirin Kayai Purungra Itum Malang so Phaphanao Aka Aina Aka Maningrak Ngorok Masak Pulungmara Kala Aka Aina Aka Mamikbai Shingolok Purungmara
Aringia Kasik Atamili Church Lira Zangnaga Rivrawi Pau Hamata Itum Nara Prohojishu Crystal Lira Zangnaga Ringapa Nitre Hili Tumna Sharuk Zangra the Rakai Psycho really Rimitui the Iwi Shalam Midley Kala Ishui Yahoma Yahomshina Board of Deacons Achu Bible Pa Mikai conduct Sami the clay La presentation Mikai Kalam Tailagaina women's we office bearers, executives Psycho really Ning Shibidale Ili later the atom Quick Vai Natumna Paning Mida Ning Shilakai Regji Rimituida Hangai delay La presentation Akasafuniga the confusions that either even notes la high kind Ari Bible he Talang in the Pamiader Matthew chapter 3 verse 8 Yang room saji Matthew chapter 3 verse 8 Natum Kalata Ning Natay Chow Haira Gachi Otsak Aina Chitailu Lat Luida Page Natum Kalata Ning Natay Chow Haira Gachi Otsak Aina Chitailu Saya Sase Lu Commission Nation a Bemting Kai Shava Maya Adam Hili Proho Ngachakyang Kai Atam Kasik Atam Mina Kaya ang masok ngay la lumturay da shibli pam ngay atam hili. Nawi naong rapping na. Pro isya may itum na ringapa celebration hili. Sangra vivrali khorum da ningashi milakra da razang kai. Vre nali yang laga. Nali ngakaw ka laga. So kami sambang lakay da razang ser dale. Hili vivra kangazan na inang aning da iwi matik maning mako. Nali hor sangdale iwi male nana sam thamilo pro matui shokli mikumo saida matui yon khai lang khai kya kha jang sal pai rivraji katha china mili uglungli maringa pha sagz offen kasa mangsa khwai narawli nana shijimi da iwi ningkhan iwi ka phaning aina khamatui maningla Nawi kapaning kamyawi tishur damatu shok shop kawai narawli nana sam thamilo nganagi gachi psycho rilila rivra ngana thai shop kawai nana manglawi khana uglung shomi hailaga vare ringapha khamathan ngaya tam sang samilo da jishu mingni kapone amen iwi tiponghi Mirin Kathar Sam Kapang we Atai the fruit of new life Atang Thor Ishi speaker na Mirin Kathar Sampang Kawai Angayung Mathalagay na share sami aire Chili ana tui akahange Jishu Christ li Quick sangwi upon li anakhang China hili hipa hili mathalagina Taishin kui hailaga kui sang hailaga Iwi mathang li ragi ji speaker pingji ji natum na khang na li natum li kanara gajine Iwi hi mathalagina makui sanga arama ka akhama matuigi gaji ping na matui sala makana vai mara gaji Mashung lake ang yungji ana hang mi khaine ara Jishu Christ li kuisang naga mangla ka tharawi razang khamiwi mirin ka thar sam ka phangwi athai ka chi khigla ji ari
Pashokaire, Galatians we 5:22-23 ji yang room say. Ina palu shitke. Ka manglana legishi kamathan chingri kahai ju kami. Lumashan katay kapaot ning katong 23. Malung kanim kala kalata kangarin hikatha shok masaka. Hikatha wivang ain mavaimana. Galatia ko apam hiwi church later kale hiwi background ko tiyo na hange. Galatians miping hi. Ari Judaism kajiwa ain mayon phalungra kaji aka na Jisu Christ hina shapaire kaji group khani hi khailaga mi kai khara laga pau hagshoki yonda raha shok jena atumi pu khangpa khara China Judaism kajiwa ain khamyon mirin jili katyo na han khong vareshi saga jikasa katyo na saga jita ain na mayon ba luig jita takapam atamli pol na khagpi jiti ne Galatians miping hi atumli kathada thaing rokla jika violence khangmu khangshao khon kazar rot khamarat kala shitsang pai miyur maning maniji ma shitsang pai ma jihan pai ji really unreliable ma jihan pai ji lega atomi kathar ot thada rag shok o arajili matakhakai aka shogiji arui hangse jeka ichuming a jaili leida kle mavre shipping na sada kle ngulungui naulila azak jikhang tayai ka atumi chipine da khorum ba khai thingrong kha ngatai hai ka jili khorum ba khai Maning ka ot yur khangte kathar sam ka pangni chitsang paphaji chithada Galatian now ping hila saije violence unreliable and love for new and curious things kijine thada thengai lak jimata khagaina rak kathar rak shok chikathaji thengai lak ji miyur nei da hang chaina hi katha Abamli later khale very shipping hi atumi old nature kachama atumi kasa khawaji paila kaina rashok pai jitla hitada pau hagshok false preachers false missionaries false prophets karali chikta backslide sa paila kaji Atomi chithada lay kaji katyo na background khang ne China ariwi verse 5 we 8 9 jili yanka itumna khithai khla product of the spirit mangla gatharawi athai atang fruit of new life kaji mirin gathar Sam gapangwi athai gachi mirin kathar hi kachi wen sampang rakla mirin kathar vareshili mirin kathar sampang nge gachi kachi wen sampang rakla atang thor matana kaina Jisu Christ wi apongli ang yungji hangmi khaiji chiwe na khara mirin kathar hi Holy Spirit wen kharani mangla kathar wen kharani ang yungji musungai kha Na ili mirin katharji rasam bhangi gijini ang yungji mam shunga mirin katharji mra sam phangnak mre chena
chili shoki kji athai khigla jaka athang wi hang dak lei kshi khamathan chingri kahai chu khami lumashan kathai kapha ot ning katong malung khanim khalata khangarin hi saikori Jisu Christli kui sanghai laga mangla kathar na razang khai miyur bingjili hi ra shoke gijine Christa magzang mi jiwa mangla kathar mra lak mre na inavre shine da hang na pai e kha athai jili thaigi jine hi gachangkhat vre shine hi gachangkhat Jishu wi mi ne hi ka changkat mangla ka thar sambang hai re Jishu na ali pheu mi laga khui sang hai re ka ji awe athayan sambang gi jine thai gi jine ji de lai ga sim lai mane khamathan ma lai mane chingli gai ma lai mane chi khami ma lai mane आज शोक तक ले वरेशी वी मिरिन ही हिमले लाक मने थाका इचोमी वरेशी लाके गजी जिसु ख्रिस्ट ही इवी अलुंगली ले हाइरे इ खुइसंग ला खाइरे गजी हांग पाइरा ला गजी वी क्वेश्चन आखर राय गजी हिली कथर लाइरिकली वा मिरिन कथर वी अथाइजी hi ne jaula thaka jishuli sambang khai jiwa mirin kathar sambang khai ne jaul naga ji sambang hai ri jai ka ayu atha him lai lue ka sambang hai ri ji khag pik tai ji ne ne i hi wi atha hi sambang hai la shokhai la gji phaning khui se Ephesians Ephesians 5:8-9 ni ta da kapid le na thum khareli tang khamang li le sai kha ara kohorwi mi sai de pro ho Jesu Christ mangai nang jine kala kohor ngsaw gi da kohorwi naw tha da zatlo English when that the translate kasa ko to yarji second that the masang samre walk as children of light kohorji sambang hai ne Jesu Christ sambang hai ka chi tha ka kohor wi naw tha de itum ni chatlu dangi for the fruit of the spirit dang de le English li manglawi athai jiwa kapha Khamashung khangrong kala mashun chi manglawi athai ne da Galatians li Ephesians li kapi hai da le jaina atang atung ni hang khai jaina ari Ephesians li hang khai compare ungsa ka chi mashung da le jila mangla we athai khangmu khang shaw ne malung khawat ne machi khami ne kji mlem ne mahang mane ichum ne Ephesians Galatians we 5 we atung jili ari passage 22 to 26 we atung jili yangka phasarini kharinga mi pingwi athai ji jili ji thai ji ne chena ichum na chi compare salaka na I hi kachipali leida legla phasawi jili leida lela maninga manglawi jili leida lela kachi comparison akhasa sai chitha itumi very shiwi shongzali progress hi rare comparison malaya kha progress hi mara lak mre compare ka satar kar sala ke China ji compare sa say kakhani ali source of the fruit ara manglawi athai hi
Kachiwen Rarakla, verse 24-25. Chili Kapihaidale, Jishu Christo wing a sak high ping jia. Mikumo wi khangaja khamathankala ninkachang psychology jitithaireji Jishu Christa wing sak hyping jiwa gajine ana source ne gajine ragi gaji source ji awe na ragi jine mangla na itumli ringasaka ana itumi mirin khayai phalungra Jishuwe na khara source itum vareshi kachung kachana vareshi ne jilaga accept maksa tada wal aka sa pin kai tada marazang khawai athai mam thai khawai marazang khawai wal aka sa pin kai tada itum ngamu khangrok chu khami makhlei leigishi makhlei Khokharum maksa Mushroom makhalewi ot kasa hi katha hi leishon hawe hi itumna vareshine jilaga jishune jailaga wal aka sapin hawe jila athaiji mam thing saktu we jine chena source jishuwe na kharang saugita itumi open salagaina ngarai gi jitai ali welcome kasa darkar sai John 5:5 li ina arong nei natumna aphang nei giji natumna aphang nei arong ilimle ka natuma athaimam thaimre na ihi jishuli ngavaptit aina mle ka athaimam thaimre aming mang aina khalei na athaim thegi jimnim kau taw re ja itum thingrong akha awi aphang ji tek tai laga tek chaw ma ji la thada ka teu na hoi thada heng sa laga khale ka aphang ji ba athai mam thai lu ji kau ta ma ma nau gi ji la ka ta ta khai ka ta chaw khai ba maning ji la ka teu na thada nap laga le dak le kha ji athai mam thai lu ne ji la a kau taw ra awi atam ji theng tut kai na thada amangan ta tung aura masi phanjan thada ta tung haum re Jishu arong jidi khalei ne jibaji matek tarang jine kha gatek watek tai laga katiau na akhana thada heng sa le khalei ne khajia masi khrali thada ava theng phungau gi ta tatung phungau re athai lamam thai lum re Rom now is 6 li thada ka biai dele itum na thai Kaja moray sa hangai wi khangajaji shiman khawai kajama khangajaji crystally ngasoda krustungli thing sakhaira chi aina itum ara moray wi raw masalui mana crystally krustungli thing rum khaine thaka itum moray wi raw masalui mana gijine kha ajvare shipping hi Kachung gachana Krista amingli vawe ka aina mating rumane China moray wi raw sa laga pamching fuye itum Vareshi sada itum Zingum sang haire Achi Platinum Jubilee Women's wi ra haine Kapai maning ne he Ishavu long ngunui laka 4-5 years kachi atamli Christian hawpok women we he department he association he lekhai ni wa ishabu long ngunui laka 75 years ka khai ishabu achukum 78 years ne 79 zatale Shanghai de jidla ka aj ji babam thada achala khawi shit kasang bingji ji bingji na shit sang khmai ji bingji na mashung mai da zate arui honwi itum bre shi binghi khamshung ni ma za thure
China Kamataji itum one Gashokji Gajamate to the Ting Tut Tawe Itumna Ari Ina Rivrawi Mingli Pao Ha Shok Lagakazat Marakliva Ting Tut Ina Tadakazat Langvaji Ina Jishuai na Kationo Tatui Kai Amingliva Awi Sheba Salag Zataklene I Pao Hashok Zataklene Ka ina Jishuai na Manganaila Imangana Zatuega I Ting Hawizilla Ting to then a mili Pao Hashokla Drink a family zidla Naga Ngana Sankai Watsankai Shimkurjinala Quisang Paimale Samre Chizada itumre she ting tut ena young makang shan baka ting serire Chi tru chai laga arong ji mati kawai atay matay kawai hot na say gaji kachung ka masambang mane masambang ak mane gaji maning ne sambang eka machung mane gaji ne chung may kawai itum hot na say Atangwi in the example committee Tingrong Ari Arong Wena Awi branch Tekta Haije Arong Kai Kavai the Kanga Miaka Tekataji Tada Napluao Tekta the Matingranka Chipping Jili Itumna Kanga Laga Arong Jiwena Manga Pak Twikavai, Itum Hotnase. As you women's being Matailagana, a wing wrapping roll trakale a wing rawe. Shimwi president Gine, a wing wrapping a wing wrapping ina Rivrali Novaptit. In a mock to your car. Avagina, Vareli Katai Avang Sasalila Ningji Chingli Kaimalimene Shim Mungzangaimene Tada Anagaza Chilit Sat Ngai Hawe Issuing Lemli Miakale Evangelist Kathar now ne Kare when the evangelist Sarakai Ka awi aprevu hila Rivrali Gatave miva mine Ka ani mung shik baile hawe Ari sar haire Chita sala mung shik baimne Kigla jila aprevu hina A virgina shimwi a virgina Vareli Katai mine jisalala Mavre shiwi ot saktra khasawe Jaina avaba hina Rivrawi otram ngatu laga aruen dangda Tada ana kashap shimjindi Zang laga sayas hamiza zalala Ali shim ungzang laga jingli kaim sambang mane Kivangla avujina mangla rini khavat le haukida Ina avu bingji da ava bingji ning paire kaima sase ava bing la jipam me naungra bing la jipam me avu avana saya agya sa laga kazada prali kya thai mi sa sal naungra bingji breli mathe ka brivram sang ka jipam me jingli kaima limne kha itumi ara manglawi athai Kamatai atam ngasa kaine Jishu Christali mangapak twila ali naptit ena ok twi ran kaji atam ne chi sak vai sase khanauli ayin aka itum ngak phrong lili hi gatong hi sara aka verse 26 li itum Malang so palung mer
Mangla Katharana lang so mili marazang mo. He itum ngaki gitai. Ayini rules aka itum haigi gitai. Rules aka itum hai pungra. Hiwi mangla Kathar razang naga atem teng sakrajika itum marang so palumra. Aka ina aka maning rak ngrok ngsak palumra. Matana ina hangai day itum maning rak ngsak mrday. Iwi maram sada ina maram sada mi akana ningrak kai ina maram sada mi church makangai mne ina maram sada meeting jili mawangai mne ina maram sada vi meeting ni masangai mne ina maram sada shimkurwi worship li masangai mne ina maram sada youth jili ima wangai mne chi masang sak prong rili jine ili mina ningra khai la kji phashok phongre mandingra ngsak mreli malang somreli he points bingi important salak khai ko izum lang solage vreshi singum shaka langai re jeda lang solage izum ba Tada paire lagay na tada Jesus Christ itumi pang nikli tada itum na sami loji tada ana ejo sami ke ana rao tada sami gi tada langso lagay na Jisuli atsing ni hahe lagay itum na sit kahakpaji kuyawe langso mirin chili Jesus Christ wi manglag taram rasang paimani Kala aka aina aka mamikpai shi ngorok phalumra mikpai shi lage arui sadak le isi breshi ping mikpai gshi thada pui khaini na ila mikpai shi de lela mili mahang se aba mikpai shi thena ko aba chi thago mang I sad lela kachiji chipaji Phagshok darkar sai Philippians 2:3 li thadak biaid le khalata masot masawalu kha akha na akhali phamaya da phaning ngoroklu ina lang swai ka ikhlata masot miawgi jilla kha hili Philippians li hang dak leji khalata masot khamichi khalata masot logjine ana phamaye ana themaye ana chuimaye da khuimi logjine chithaga adang atungni hangkai chi leishi khangrok chumi khangrok khang khangrok ji chirare kha I nei lang sonai ga ikhlata masot khamichi mi hai ga legacy ji khami khang thai chikta ji ko dong shiman haw rei jine itum we mangla we athai atang ina hangai da athai hiya arong jili khale atamli athai kham thai nei da hange scholars agana the fruit is birthed by abiding yang arong jili Jesus Christali khalei ji adam jili athai ji kham thai nei jilla hili kang ariwi scripture hili hang da khlei athai ji itum khalata wen shoki gi meaning mane shit kasang believers itum wen shoki gi meaning mane kha but by the Holy Spirit working through a Christian who is in vital union with Christ mangla kathar wen ragi jine Jesus Christly ngavap tit aina khalai mi jili mangla kathar rajang laga
hiwi athai hi matheng saki gi jine ji scholar akhan hange aya isi kakali gari shoyawe 3-4 hours shorokli isi pamawe ngayating thada ka shunge isi chena ina chili muchukhuye packing thada ko tong gari chili zangdak lene isi mila khachung awe chena packing jila khachung naga ara mazat paila shorok chili pam khaine chena ina chili thada pam pam laga muchuke Jishu Christa I vereshine I Jishu accept sahaire jisalala manglak tara masangaka athaimam thai phumre liang kachiwa gari jili packing sa ser khaine destination thada apam jili washung khawai lunghar li washung ka khawai sa khaine khagari ji mamya thuda mazat paila pam da khlaini jinda delay sa khaidala horde le laka ka shungi ji ji ngaya tamang tingai na ka shungai delay sa wei jila gari ji le salala Jishuli accept side ji salala na ina Jishu Christo wi mangla ka thar ji accept masaka gari ji mazat mare apam ji ma shum mare program ji shoy haure ayawi shokai ochochi ajing sa saga I aji program maka nangram re kajiwa ngaya ting ni raka shungi jila I maka nang re jena mangla ka thara masang ka na iwi mirin hi jishuli kui sang hai re gajiji athai ji mamathe ka mahang pai mani jini apam ji ma shum re jini itumi 75 years 100 years 125 years 150 years mayon yon naga apam ji ma washung pai shine ji itum thukla gina muchuk sai achakum centenary sai ajukum women's we platinum sai ringpai iwi mirin ni platinum jubilee khanira sange kharar warar gai ne ila church we platinum jubilee ji ka zange nui la gaina naga achu women's with platinum jubilee li ka zange mahaide itumi hikatha jubilee hi mahaide itum zang shabda khale hi achukum hiwi jubilee ma zangrala kan thui khai kya khale de la itum na thai set le ram naw bing na ichi shim khurian nung da kan thui ere ka jubilee khamyon jina akachang ne jipaji mening mane ina khang pawa na ina jubilee mayon da klei na iwi mirin ni jubilee mayon da leida jipaji na akachang ne khanawa sada bible passage akamang pa shokauke 1 Corinthians 2:14 1 Corinthians 2:14 ni da pihaidle Mangla magsanga mi jina varewi lemet khami mi ji makhuirar mana chikatha mi ji thaising gakhuila malai mana kala chi awi wanga kakhalat makhalai thahawa kaja chiwi aman kasakchi mangla rinwi phai sin aina thaigi kachina 1 Corinthians 2:14 ngana kui khai psycho really ach ngaya mangla ka thara no ot salaga athai kham thaya mirin nga sa khawai kala women's willa achi jubilee kamyon platinum jubilee kamyon haina manga ava maida mangla rinni
Paikar Gachui Ngasarano Dang the Kupsangauge Rivrana Somi Serano. Ning Shinaire, itumi preacher, Miss Linda Gazing Maili. Mirin Kathar, Samgapangwi Atay, Gachui Duipongli, my sign, itumli. Matalagana, Vashung, Vapailagana, shares Hamilagare, Rivrana Somida, Nowi, Ukrungwi, Kakahau Jilla, Samgapang, Nasalagrano, Gaji itumi, Sehasakne, Nurkale Vang, Lunghar Baptist Church, we members, itum Gatonga, Madailagana, youth itum being. Vivrawi mingli lang songai lakho gihila hangai hawe itum sai ko ro wang so come your message sala khai re gi wishit ka sang chahan lei chawe aring ya Khokharum ga Jubilee apong atadai da shuru khimi ga hai na tum sai ko ri ning shila khai re vivrana so mi lakrano ishui Mother Church Phungyo Baptist Church we choir Phungyo Baptist Church we choir Kachitaran. Wow, je yang katongana. Achila itum wivang in paala kaina la gasa tatan mila kaire special numbers lam thala kaina itum li masot la presence hamila kaire ning shishi haire natungmi kamatha rokshotji rivrana matai mida shijin mida so kamia mirin Karinga Mipu Avavu choir members Avavu Sasirano Gihila Hangai Lake Bianis la Lana Nasaye choir master la Lana Nasaye Langsongai Lake Kahau Lake Ishiwi Lunghar Baptist Church we choir la Hidada Tankamangla Lumlagaina Sa Nishi Chivachang the Paninkuye Ishila Hotna Kawai Salakse Gihila Hangaye Akama Utor we service order highlights Hamike 19/12/22 Monday morning 7:30 a.m. Choir seat Kalhang Baptist Church Choir. Opening hymn KL number 295 Invocation Mr. Thochang Gazingme Chaplain Lunghar Baptist Fellowship Ukhrul. Scripture reader Chairman Sihai Kulen Women's Society. Text, Luke chapter 24, verse 48. 2 Timothy chapter 2, verses 1 and 2. Special number, Kalhang Choir. Preacher, Reverend Dr. Mathotmi Vusha. Topic, Mirin Katharwi Athayaw Sangmi Cameron. Closing hymn, KL number 181. Benediction, Mr. Shimringam Lungharwo Headman. Hina Akama Sagi Jewish Service Order ne. Arava itum Ngazin we Khokharum Gaziping a Chung Sang Kabai Khokharum Lali 2360 itum Psycho Rukia Gashenam Sot Ming Room se. Chitara
kanang rai ina isha mai na holy matan to to para vareshi shimbi thốt thình thình cáiใจhay là mang cáiใจlà lấy chính cáiใจra ari bung atamitra Lunghar Baptist ra Lunghar Baptist Church đi ra Platinum Jubilee 75 các shunga Women Society we ra nit ray community ra janga haya mangla cái Jubilee aya ji mi sho ina ha phok la ra ajira shungda ra gate ka kai ma sam phanglak la ra na thana khmi bang ra na ding chi hai rukho ra janga haya mangla ka chi bili ra na wi so khmi ta shungmi lo Lunghar na ra Women Society na ra ashwi team hina khanga je mirin sam phang khawai da ra team sa da le kho ra aju ra janga hai thum sai ko really ra na lu mission mi da ra I thum sai ko really khanga je sam phang khawai mirin ka thar sam phang khawai run away in a pakwi shop kawai tum psycho reling a John Milo that you wang the mini pang shapota laye Rekamadaya Vivra Razanga Haya Lunghar Baptist Church the Okti the clay psycho Atazimisho Bladanium Jubilee Kamyon he in a Kangaje Sampang Jau Kawai Mi Abu Yoklung Prohonali Misang Kawai run in the Lumishan Milo Gala Vivra Yola Bingla Prasan Kawai Aburam he live round Sir Hiroko Vivra Hikatani Dre Kamyon in a Kangaje Sampang Laka Kajijaram live ra manglawi atha ungyau sang shap khawai athum psycho rele pang shap rum sang milo kala ra ayawi enara jang ka hai thum psycho ren la ra khanga jeji samphang jaw da manglawi atha ji thum yau sang shap khawai ra jang ka hai thum psycho rel la ra na lu mission mi da rang John milo da ji wang na mingni sia sa ye kala ari pung adam mitram pro homing ni polish te le kho ra Lunghar live ra na Baptist Church abu sada clapping psycho rele ra na so milo manglawi rai sari sang samilo kasaga adam rai rokho ogthi thot khangaje adam hili ra abung raping kya khana naung raping wi bang chingram mui shimlui mathi sang laga ring te lady khla jang ra kasina ka bem ram hili ra mi kya khana nganing shapni khla jang ra Lunghar abung raping ya ra na lu mission mita manglawi rai sari sang samida naung ra agharali ham sang laga kajingram mui shong fuli ra than sang kshapa abu abung sa kawai hi ka thani trai khamayon ena ra thum psycho really pangshap ngrum sang mida athai mathai sang mila klo de jiwang na mingli se ha sa de ye ra ning che ru kho aching ya mangla hiya khananali khokrum ra sam phangkhang sakwang ra jang ga haya mangla ga jibile aching ya ra na nawi ga jingra mui record li ra aming ra ka pi sang mida right thum psycho ru wang so khamyang ya tampung sang sang milo ra achi mi sho matui mi vuna ra yaw sang ga haya atha ngalai ka thuma pam ni yaw sang da khang sang milak lo achi wi tim hi ra ga changkhat bi ra khang je mirin samphang ta ithum sai ko wang ra ga thara jingum hi le ba ra ithum wi mirin nali mi sang laga nali ham sang da ra nali yang ga laga ngachi da ra okthi khawa ithum sai ko ri ka somi lo da chi wang nali sia sai ithum mi program ho ko phok dang na than khim wang ning shila khai ro kho ithum sai ko ri kham sai en ra ye khana wi so khami khui phung da somi da ra apom da ithum sai ko ri ka chi homi lo da pro ho ji shu Christ ming sing da ka pone amen